библиотека булавыш подемышле выл хынеевер тенже, хынеевер патшалық, кунда хальхивы гытрада, эбир чухнеде, шамрык кеземде, аслырах кеземде, хаваспах, килзе жүрене, хаваспах кенегезем череттерза, илзе буланы, халиде, шак ябала, пунышланза бұрайт. Пиренчі ваш шырав жеземде, шак наци библиотекінде ішлегензем, тұрышны бе, хавхаландарны бе, пулышса бұны бе, эбир бажах урухла үш майызымбе узы гурма бұшларымыр. Тавда бұш наци библиотекінде паянгун ішлегензене, шак интернет саманынже, пиренчі ваш шырав жезенеде, тінже ушлықне, тінже умне, компьютер урла, интернет урла кларма пулдарны жын. Лартны телевзіне пұрныжа кіртсе бұма, таза гымылдан, выйғыват, ширеп сывлық, оны жүзем зунадып сере.